ribađe i krvni, više nema neko je. Hođa ora dve čeka i vrati moru nadaleka. Ribar sam star, moru život sam dan. More, more, kažem ti s Bogom, umiren u duši sa tobom. Ribar sam star, nosi me zadnjima. More, more, kažem ti s Bogom, ja sam tako sritan sa tobom. I nek svitli više moj feral, i more miruje, nima vala, ono žariđanima. Ribara stara, ribar sam star, moru život sam dan. More, more, kažem ti s Bogom, umiren u duši sa tobom. Ribar sam star, nosi me zadnjima. More, more, kažem ti s Bogom, ja sam tako sritan sa tobom. I ne svitli više moj feral, i ne svidi više moj feral. Na suroj gridi kraj plavog mora, danas je posljednji dan, a sutra dužan na suroj gridi ostaje bez tebe ja. A sutra dužan na suroj gridi ostaje bez tebe ja. Još samo danas dijelimo sreću, uz vage i plavi žast. A sutra dužan na suroj gridi ostaje bez tebe ja. A sutra dužan na suroj gridi ostaje bez tebe ja. Ostaje bez tebe ja. Makarska rivijera, park prirode Biokovo in za Biokovlje
Turistična ponudba vseh treh destinacij niso samo neskončna modrina, tradicija in kulinarične dobrote, pač pa tudi dalmatinska pesem. Najlepša hvala za uvod v današnje srečanje z novinarji Klapi Perulija iz Brela. In lepo dobrodošli v štajerski prestolnici, spoštovani predstavniki medijev, novinarke in novinarji, spoštovane urednice in uredniki. Predstavniki turističnih združenj iz Hrvaške, turističnih organizacij, tistih najbolj lepih, nebeško lepih krajev osrednje Dalmacije so danes tukaj v hotelu Habakuk z namenom, da vam predstavijo turistično ponudbo, posebnosti, aktivnosti, vse tisto, kar nas Slovence v velikem številu vabi v njihove kraje, v sosednjo deželo. Organizator našega današnjega srečanja, gostitelj, je Relax Turizem. In dovolite, da najprej nekaj besed povejo gostitelji. V njihovem imenu seveda direktor odnosov z javnostmi, gospod Jože Režonja, ki ga vabim k besedi. Vas bom dala na sredino, da ste bolj v spredju. Gospod Režonja, s presežki relaksa bova začela in sicer kot gostitelj današnjega srečanja zagotovo lahko iz prve roke poveste, kaj je tisto, kar v turizmu relaks Hrvaško postavlja na prvo mesto. Lepo pozdravljeni, hvala lepa vsem za udeležbo, novinarjem, novinarkam, urednicam, urednikom, kamermanom in posebej dragim našim prijateljem z Makarske rivijere, da so prišli v Maribor predstaviti to svojo super destinacijo. Relax Turizem že več kot 30 let na slovenskem tržišču. Od čisto male agencije smo se razvili dejansko v multinacionalno podjetje, s firmami tudi na Češkem, v Srbiji in pa na Nizozemskem, tudi na Hrvaškem. Samo v lanskem letu smo za Hrvaški obali organizirali počitnice in potovanja za več kot 120,000 slovenskih gostov, torej samo v lanskem letu. Predvidevamo, da se bo to nekako ponovilo tudi letos, aj toliko ali pa še seveda več. Z našimi prijatelji z Makarske rivijere sodelujemo že več kot 25 let, torej ta ponudba Makarske rivijere. Kar se tiče, ko ste vprašali, zakaj največji, dejansko se pozicioniramo tudi kot največji organizator počitnic v slovenskem prostoru, pa ne samo za Hrvaško obalo, ampak tudi za Mediteran. Letos več kot 15 čarterjev različnih z ljubljanskega letališča, tudi za Črno goro kar 3-krat tedensko. Uvajamo tudi nove destinacije, v lanskem letu pravi hit Zanzibar, Dubaj, letos je to morda tudi Oman in še nekatere druge destinacije, tudi v kratkem Indija. Skratka, tudi za to skrbimo. Lahko pa se pohvalimo tudi, da vse bolj nekako razvijamo ta incoming Slovenijo, torej prihod tujih gostov iz tujine v Slovenijo. Sedaj so v ospredju gosti iz Srbije, gosti iz Češke, tudi iz Nizozemske, morda po drugo leto še večje presenečenje v tem segmentu incoming v Slovenijo. Največji ponudnik slovenskih počitnic oziroma počitnic za Slovence na tujem ste. 33 let ste omenili, da ste na tržišču. Še vedno se širite. Ravno v letošnjem letu ste dodali svojim poslovalnicam eno več. Tako, še vedno se širimo, nekako se skušamo približati našim dragim gostom, torej čim bliže gostom smo nekako še vedno klasični s poslovalnicami, da rekno s to individualno obdelavo vsakega gosta, kar se nam seveda izplača. Naši sodelavci, naši prodajalci so resnično visoko usposobljeni prodajalci turističnih aranžmanov, tako smo letos pred kratkim odprli še zadnjo poslovalnico, torej 26. v trgovskem centru Aleja v Ljubljani. To je zdaj druga v Ljubljani. Torej, aplikacije in spletni nakupi so še vedno drugo, tretje mesto na prvem mestu turistične poslovalnice in stiki iz oči v oči. Ja, dejansko ti stiki iz oči v oči, če ravno pri nas so pravzaprav projekti, ki jih najbolj forsiramo, najbolj nekako tudi razvijamo, podpiramo ta drugi del, ko ste rekli, torej ta IT tehnologija, torej vsa ta državna omrežja, potem tudi vsi kanali prodajni, ti sodobni, tako da nekako gremo s tem v roko v roki, ampak še vedno prevladuje ta osebna prodaja. Iz oči v oči. Kam boste vi šli na dopust, da zaključiva s sproščenim vprašanjem?
Ja, ravno kar sem se vrnil z enega krajšega dopusta iz Maroka, ampak glavni dopust bo pa na Biokovo 5 dni. Hvala lepa za tale pogovor. In ker je gospod Režanje že sam usmeril pozornost na tisto, zaradi česar smo danes vsi tukaj v Habakuku, predlagam, da kar nadaljujemo s predstavitvijo. In sicer bo prvi nastopil dr. Ivo Mravičič, direktor turistične organizacije Tučepi, priznani predavatelj na številnih evropskih univerzah in hrvaških fakultetah za turizem, eden največjih poznavalcev hrvaškega turizma. Kot direktor turistične organizacije Tučepi nam bo predstavil destinacijo Makarska riviera iz prve roke, dr. Ivo Mravičič. Dobar dan i dobrodošli na našu tiskovnu konferenciju. Evo i mene ovdje u Mariboru nakon 30 i nešto godina. Dakle, jedna suradnja koja postoji između Štajerske i Makarske rivijere je velika. Ja sam kao mladić na recepciji radio i onda je bila jedna dobra suradnja Hotel Orel i hoteli Tučepi. Zbog toga je ta i moja nostalgija prema Mariboru, prema Štajerskoj je zaista velika, a mogu reći da je to i obostrano. Evo, samo 5 sati, a Joža kaže 4 sata vozi do Makarske rivijere, ja malo duže vozim. Dakle, proteže se jedna rivijera duga 60 km, rivijera koja je poznata kao rivijera za obiteljski smještaj, ali više od toga ona pruža i neke druge mogućnosti, prvenstveno sportski sadržaj, prvenstveno aktivni odmor koji u Sloveniji vrlo dobro poznat. Ono što je možda naša zajednička poveznica i neka zajednička nit koja spaja sve makarske turističke zajednice, to je sada planina Biokovo, koja predstavlja na neki način i top ponude koja upotpunjuje ukupan turistički proizvod Makarske rivijere. Malo se u medijima kaže kako je sunce i more. Ne, kod nas sunce i more je dominantan, ali kažemo uz ove sportske sadržaje i sportske mogućnosti ona postaje itekako popularna. To je, kažemo, obiteljska tradicija. Turizam na Makarskoj rivijeri ima dugu tradiciju. Tamo kreće od negdje 1910. godine pa nadalje, zavisno od mjesta do mjesta. To su u početku bile češke vile koje se iznajmljivale za ono vrijeme za ljude iz Austro-Ugarskog carstva koje je tada bio. U Tučepima vi znate da je poznati i priznati hotel Jadran. To je danas spomenik kulture koji je napravljen 1950. godine i prvi gosti bili su Šveđani. Dakle, početkom Jadrana i početkom drugih hotela na Makarskoj rivijeri razvija se istovremeno i privatni smještaj. Dakle, hoteli nameću jedan tempo kvalitete da se i privatni smještaj pokušava staviti na nivo hotela sa 4 zvjezdice, ako je to ikako moguće. Evo, ja vam želim da dođete na Makarsku rivijeru, rivijera koja je sada zaista blizu i na krilima te, ako hoćete, tradicije, i mi smo došli ovdje. Mi smo došli ovdje ne da vam nešto posebno predstavimo. Mi smo došli ovdje da vam zahvalimo za dugogodišnju vjernost koju ste iskazali prema Makarskoj, jer vi svi skupa itekako dobro poznajete Makarsku. Vidjeli smo emocije sada kada je bila klapa Berulija, prema tome želim vam da dođete i da uživate na, kaže se, najljepšem biseru Jadrana. Zaista to je ta jedan blizina planine i mora. To nemate de facto, ne znam gdje to ima. I u tome razmaku između planine i mora postaje ta stara naselja. I ono što je danas trend polako je revitalizacija starih naselja, starih izvora,
a poznavajući slovenski mentalitet, oni vole obilaziti, vole pješačiti i vole doživjeti život kakav je nekada bio. Evo, hvala vam lijepa. Hvala lepa dr. Ivu Mravičiču. Rekel je, da sta sonce in morje na prvem mestu in da ni nič posebnega ali novega za dodati na današnjem srečanju z novinarji, pa vendarle v zadnjem stavku izpostavil, da so aktivne počitnice tiste, ki privlačijo Slovenke in Slovence tudi v vaše kraje. Makarska riviera in Zabiokovlje zagotovo točno na tem področju, ob tej vsebini pripravljata nekaj novega za letošnje poletje, o čemer bo spregovoril vodja in organizator turističnih dogodkov na Makarski rivieri, gospod Davor Andrijašević. Dobar dan svima. Vrlo slabo govorim slovenski, pa ću pokušati hrvatski. Jako je teško govoriti za ovog gospodina, našeg doajena turizma, ne samo na Makarskoj rivijeri, već i čitavog hrvatskog turizma. Ja sam Davor Andrijašević, samostalni producent, do nedavno direktor jedne turističke zajednice, organizator mnogih ljetnih događaja i talentirani potrošač vina, da budemo imati jasno. Dakle, ono što ćete vidjeti tamo, to ću vam u principu prezentirati ja. Radi se o vinskoj sceni našeg Zabiokovlja, Vrgorca i Imotskog, ali ono što bih ovdje htio istaknuti je da, kao što je rekao dr. Mravičić, Makarska rivijera nije party destinacija, riječ je o destinaciji prvenstveno obiteljskog turizma, međutim, to nije nikakva prepreka da organiziramo čitav niz ljetnih događaja na kojima zaista nastupaju vrhunski izvođači. Evo, neki su i danas među vama, Klapa Berinu, ja molim još jedan aplauz za ove ljude. Dakle, svi mi imamo, svaka turistička zajednica, odnosno svaka općina i grad Makarska za sebe ima poseban program i to su jako bogati programi. Spomenut ću samo, recimo, u Gradcu Tribute festival, zatim u Drveniku festival prekinutih veza, zatim u Podgori Sveti Vicenco, u Tučepima možda najbogatiji program, u Makarskoj poznata rekonstrukcija gusarske bitke iz srednjeg vijeka, u Baškoj Vodi ono što je posebno interesantno za vas Slovence, to je prvomajski uranak, i u Brelima čitav niz ozbiljnih događaja. Znači, bogati smo čitavu i predsezonu, sezonu i posezonu nizom tih događaja. Ja neću posebno govoriti o bike turizmu, ono što vas zanima. Ja sam, kažem, producent prvenstveno estradnih, zabavnih, kulturnih događaja i mislim da svi vi koji dođete na Makarsku rivijeru i ovog ljeta imat ćete što čuti i vidjeti. Htio bih također napomenuti nešto posebno, a to je festival, odnosno Dani kralja Artura koji se organiziraju tradicionalno početkom 8. mjeseca u Igranima i mislim da je to lijepa prilika da spojimo i turizam, i kulturu, i zabavu. Hvala vam lijepa. Hvala lepa gospodu Davoru Andrijaševiću. Torej, o kulturi pred kolesarstvom in pohodništvom, ampak tisti, ki bo pa zagotovo izpostavil točno ta aktivni del, pa ne more biti drug kot nekdo, ki je vodja marketinga in promocijskih aktivnosti turistične organizacije Makarska in seveda zelo aktiven član Gorske reševalne službe. To je gospod Tonči Lalić. Skozi katere markacije nas boste vodili Slovence. Lijep pozdrav svima. Hvala vam što ste došli popratiti našu akciju predstavljanja turizma Makarske rivijere i Zabiokovlja u Mariboru. Ja sam ovdje bio kao vojnik mladi prije 40 godina u Mariboru na Medju tu, tako da sam, ali se Maribor jako izmijenio ovih prošlih 40 godina jako, iako je uvijek bio lijep i sad je još ljepši. Dakle, ja sam radim u turističkoj zajednici Makarska, član sam Gorske reševalne službe već 30 godina. Isto tako sam aktivan u kazališnoj družini, organiziram karneva, ljetni, zimski, tako da dosta posla ima. Makarska je centar rivijere, mjesto gdje ima, recimo, nešto više događanja za mlade, koncerata i tako dalje. Tako da i godišnje imamo jako puno ljeti u predsezoni, postsezoni, a pogotovo kad je Božić, dakle imamo 30 dana u nizu koncerte
za sve, za svakoga po nešto. U Makarskoj se dolaze pripremiti turisti i sportaši na naš sportski stadion i dvoranu i imamo jako dobre uvjete za sportski turizam. Imamo i naravno kulturnih elemenata u gradu kao i cijela Rivijera. Ono što nas povezuje to je naše Biokovo, kao što je rekao kolega Jera i drugi, o Biokovu nešto više od 4 kolege iz parka prirode Biokovo. Povezuje nas 60 km lijepih plaža koje su zaista, rekao bih, zalog za budućnost naše Rivijere i koje mi čuvamo i koje ćemo ostaviti našim predacima, dakle, da i dalje čuvaju, jer naše plaže su zaista jedno bogatstvo. U Biokovu, ja sam član, dakle, Gorske rješavalne službe, imamo godišnje otprilike 40-50 akcija spašavanja, kako nekad više, nekad manje. Jako smo uspješni u tome, imamo odličnu tehniku, tehnologiju, koristimo naravno kao i kolege iz Gorske rješavalne Slovenije, helikoptere za spašavanje. Moram kazati da nam niko nikad nije umro tijekom akcije spašavanja na Biokovu, stvarno, tu smo uspješni 100%, ili je bio prije nešto smrtava, ali Biokovo je lijepa planina, ali samo treba poštovati pravila ponašanja, naravno, kao i sve planine u svijetu, kao i Triglav, na kojem sam bio 2 puta. I uvijek sam očaran Triglavskim jezerima, Julijskim Alpama i drugim Alpama. Tako da sam ponekad ljubomoran da, kako Slovenci imaju veće planine od naše, ali naša je isto lijepa planina Biokovo. Dakle, u Makarsku možete doći uvijek uživati u bilo koje doba godine. Naravno, svi putevi od Makarske vode na našu Rivijeru, u Zabiokovlje, na otoke, u Split, Dubrovnik i ovom prilikom, eto, još jednom pozivam sve drage prijatelje Slovenije da posjete našu Rivijeru. Hvala lijepa. Ja ću iskoristiti priliku i bit ću bezobrazan, međutim, htio bih naglasiti što, eto, vi ne znate, a Tonči je skroman, riječ je o jednom od legendarnih hrvatskih spašavatelja, pripadnika Hrvatske gorske spašavanja i molim zaista jedan aplauz za ovog skromnog, ali vrijednog. Imela sam na koncu jezika, da bi rekla tudi, da je zdaj pravi Slovenec, ker je bil na Triglavu in to 2krat, ampak to se ne bo izšlo. Prodnate plaže, majhne ribiške vasice. Gospod Režonja pravi, da je to Mediteran, kot je nekoč bil, govorim o Baški vodi. Direktor turistične organizacije Baška voda, gospod Ante Jurišić, bo spregovoril o tej destinaciji. Lep pozdrav svima. Hvala lijepo što ste došli na ovu konferenciju za novinare. Hvala Relax Turizmu i gospodinu Režoni što je naš odličan partner u ovoj prezentaciji i općenito što dovodi toliki broj gostiju na Makarsku rivijeru. Nakon riječi mojih kolega teško je dodati nešto novo, ali eto, Makarska rivijera počinje sa Vruljom, završava sa Vruljom. Vrulja to je izvor vode u samome moru. Od Vrulje je kraj Brela do Vrulje na samom jugu rivijere, mislim se da je Višnica. Znači 60 km plaža i tako dalje, a između planine, Biokovo i mora. I što se tu događa? Ono što je važno, znači prekrasno more, prekrasni vidici, neki kažu da je ljepši čak pogled na Biokovo nego na otoke, na more, na zalaske romantične. Međutim, u cijelom tom prostoru dolazi do miješanja zraka, zdravoga morskog zraka i svježega planinskog zraka. Tako da je prije gotovo 200 godina talijanski medicinski stručnjak dr. Antonio Angelo Fraver napisao da je to prostor na kojem i čovjek na umoru ponovno oživljava. A kad sam spomenuo čovjeka, već je i Davor se osvrdio na kolegu Tonča Pašija, da je Tonči jedan od dobitnika nagrade djelatnik godine, odnosno čovjek ključ uspjeha u turizmu, pa samo recimo možemo početi od nas, među turističkim zajednicama, 3 su takva dobitnika, međutim, samo evo u Baškoj vodi, dakle, dolazim i gdje je privatni smještaj kao na cijeloj rivijeri dominantan, čak 3 puta su djelatnici, odnosno djelatnice i najbolji iznajmljivači u Hrvatskoj bili upravo iz Baške vode, ali takava je cijela rivijera. Znači, onaj začin toj ljepoti dobiveno je od Boga i opravljeno, znači sadili su se borovi još prije 100 godina uz plaže Makarske rivijere, pa je danas taj klad prirodan, što bi rekli, ali pomogao je malo tu i čovjek, dragom Bogu. Međutim, začin bez kojega svega toga ne bi bilo u današnjem
obliku i na današnji način, da nam se vraća toliko gostiju, su ljudi. Znači, mi vas, kao što naziv hotela u kojem se nalazimo, Habakuk, to nije ime samo proroka, nego i srdačan zagrljaj. Tako ljudi makarske vjere, mi koji smo ovdje, od Brela do Graca, želimo vam dobrodošlicu i da se dobro osjećate i da, naravno, ja ću reći da je od gospodin Režonja, znači Relax Turizam, u Hrvatsku dovodi oko 120.000 turista, od toga 33.000 Slovenaca dolaze na Makarsku rivijeru i čine negdje oko 5%, ali mi vjerujemo da će taj broj i porasti. Dobrodošli. To je direktor turistične organizacije Baška voda, gospod Ante Jurišič. Naravni park Biokovo je bistven del turistične ponudbe v Makarski rivjeri. Skywalk, nebeško sprehajališče, je priljubljena destinacija mnogih turistov, a Biokovo ponuja veliko več kot to. Turizem v nebesih. Ružana Kovač, vodja marketinga in promocijskih aktivnosti Parka prirode Biokovo, in Slavo Jakša, direktor Parka prirode Biokovo, boste predstavila tisto, kar je letos nekaj izvirnega. Dobar dan, pozdrav svima. Poseban pozdrav zapravo mojim kolegama jer ja sam po struci diplomirana novinarka i baš zbog toga ću svoje kratko obraćanje pokušati napraviti u stilu kako bi meni bilo zanimljivo da sjedim tu sad gdje vi sjedite. Dakle, ove sve stvari važne koje možete pročitati u novinama, to ću prepustiti svom ravnatelju kojeg ću i predstaviti kad bude njegov red vrlo skoro. Ja bih htjela reći samo nekoliko stvari. Prvo, ja nikad prije nisam bila u Sloveniji, a od kad radim u Parku prirode Biokovo, evo me već drugi put. Dakle, u 11. mjesec smo bili na studijskom putovanju i bili smo na Triglavu, na Soči, kod Štekara, naravno, nismo ni to mogli zaobići. A evo sad drugi put i moram reći da imate prekrasan grad, imate se s čim ponositi, a evo ta 2 puta dolazak vam valjda govori koliko Park prirode Biokovo voli Sloveniju, pa se nadamo da će ta ljubav biti i uzvraćena vašim posjetom ovoj sezoni. Još jedna mala digresija, dakle, a niko to od naših uvaženih govornika nije još napomenuo, srećom pa onda imam i ja što reći. Dakle, prije dok sam čekala hoću li dobiti posao, pripremila sam se za intervju i naravno mislit čovjek šta bi se moglo pitat i mislila sam ako mi budu dali da sama govorim kako bi se predstavila, šta bih radila ako dobijem taj posao. Jedna od stvari koju sam željela istaknuti je da mi se čini da turističke zajednice i Park prirode Biokovo nisu do sada ostvarivali suradnju na onom nivou na kojem bi možda ona bila potrebna i zato mi je iznimno drago da evo nakon 2005. godine mi svi skupa nastupamo tu pred vama i donosimo vam našu predivnu ponudu jer svako naše mjesto i Park prirode Biokovo sam za sebe imaju što za ponuditi, ali naravno da smo zajedno najjači. Biokovo je trenutno za najveći broj ljudi Skywalk, ali vjerujte, Park prirode Biokovo ima još puno toga za ponuditi. Evo, mi ćemo se kroz naše promidžbene aktivnosti truditi, predstaviti sve ono što mi nudimo, a što je točno to i što ćete sve vidjeti kod nas, reče ravnatelj javne ustanove Park prirode Biokovo, Slavo Jakša. Hvala Ružana, dobar dan svima. Iznimno mi je drago, još jednom hvala agenciji Relax, hvala našemu prijatelju Jožu što nas je tu doveo, što smo došli kod vas. Zbilja nam je ovih nekoliko dana bilo prekrasno. Nadam se da će se tako nastaviti u budućnosti i da ćemo još mnogo puta doći kod vas tu u Maribor. Ja ću također biti, neću puno duljiti, reći ću ono što je najinteresantnije, zbog čega smo danas tu, što predstavlja Park prirode Biokovo, ne samo za rivijeru, već općenito za Republiku Hrvatsku. Znači, Biokovo, kao što ste vidjeli sve ovo što su rekli moji kolege, nije nikakva razdjelnica. To je jedna prekrasna planina koja spaja 2 prekrasna kraja. To je primorski dio Makarsko primorje i zagorski dio Zabiokovlje, Imotsku i Vrgorsku krajinu.
Već evo 42 godine naš park je park prirode zbog svoje iznimne geomorfološke, biološke, kulturne baštine, zbog svoje ljepote, tako je i zaštićen. U njega dolazi mnoštvo turista, tako je nama dragih Slovenaca jako puno svake godine. Evo samo prošle godine posjetilo nas je preko 200.000 posjetitelja. Ono s čim se možemo pohvaliti, a evo kolege su se prije toga također hvalili, pa ćemo se i mi pridružiti tome da kažemo koliko se ulaže u turizam na Makarskom primorju, to da je park prirode Biokovo 2021. godine dobitnik najprestižnije nagrade hrvatskog turizma, Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice Anton Štifanić za uspješni doprinos, najveći doprinos turizmu Republike Hrvatske. Mi imamo nekoliko i jako puno bitnih stvari koje možete posjetiti, možete vidjeti. Naravno, Ružana je dala uvod, to je naša nebeska šetnica, naš skywalk, znači gdje doslovno možete hodati po nebu na jednom staklenom plohi koja se izdvaja nekih 15 metara od litice. Pogled je fantastičan, stoga jeste možete vidjeti sve srednjo-dalmatinske otoke kada je lijepo vrijeme i nama susjednu Italiju udaljenu čak 250 km. Osim toga, znači u parku možete uživati u spoju svega onoga što Makarsko primorje nudi, a to je more i planina. Ujutro se kupate, uživate u čistom kristalnom plavom moru, na našim prekrasnim plažama Makarske rivijere, dok već popodne ste oblacima na drugoj najvećom planini u Republici Hrvatskoj na 1762 metra, gdje se rekreirate i uživate u prekrasnom pogledu. Možete doći biciklom, možete doći pješke, možete planinariti, za tu je uvijek prisutna naša Hrvatska gorska služba spašavanja koja se brine o svim našim posjetiteljima. Tako da, evo, zbilja jedan spoj nečega što se kaže, kako bih rekao, to je planina koja je s korijenom u moru, sa čelom u muljama. I evo, s tom ću misliju završiti i prepustiti dalje mojim kolegama. Hvala lijepo. Kako prepoznati pravi pršut? Licencirani strokovnjak za to področje je danes tudi z nami in sicer je to izvršni direktor Združenja vseh pršutarn Hrvaške, združenih pod blagovno znamko Hrvatski pršut, gospod Ante Madir. Kako prepoznati pravi pršut in kaj pomenijo hrvaški pršuti v mediteranski kulinarični regiji, kot nalašč za zadnjo besedo. Evo, nekako kaže šećer na kraju ili pršut na kraju, što je inače običaj, ali ono što treba reći ovako, Hrvatska, kada je ušla u Europsku uniju, prvi proizvod koji smo zaštitili na razini Europske unije, koji je dobio oznaku zaštićene kvalitete, je bio pršut. Trenutno imamo 4 zaštićena hrvatska pršuta, to vam je istarski, koji je nositelj oznake izvornosti, krčki, drniški i dalmatinski. Da ne idem sad u povijest, ali treba se reći da otkad je Boga i svijeta u Dalmaciji se proizvodi pršut. Imamo još zapise iz doba cara Dioklecijana gdje su lijepo opisani metode sorenja i, ja bih rekao, konzerviranja svinjskog butra. Ali ono što treba naglasiti, poveznica turizma i proizvodnje pršuta u Dalmaciji je itekako bitna. Možemo reći do 60. godina prošlog stoljeća proizvodnja pršuta je bila u kućnoj radinosti i većinom se taj pršut nekako trošio, konzumirao u obiteljima. Znači, ljudi bi to proizvodili za sebe i nekako su i konzumirali. Jačanjem turizma, normalno potreba za tom delicijom se povećavala, tako da razvojem turizma počela se razvijati i proizvodnja pršuta u Dalmaciji. Prva ozbiljna proizvodnja je krenula davne 1966. godine u PZ Petrovo polje u Drnišu. Zašto kažem Drniš? Naime, cijela proizvodnja tih naših pršuta uvijek bila vezana za dalmatinska kraška polja, kao što je recimo Drniško, Petrovo polje, Vrgoračko polje, Imotsko polje. Da bi normalno i te svinje koje su se tojile imale i hranu.
Kako je jačao turizam, tako je i ta proizvodnja pršuta jačala. I danas se možemo pohvaliti da naš vrgorski kraj, ili kraj gdje je grad Vrgorac, po broju proizvedenih pršuta je broj 1 u Hrvatskoj, znači ima preko 80% proizvodnje zaštićenog dalmatinskog pršuta i ono što možemo kazati, još ga treba, fali, turizam jača i taj sektor proizvodnje suhomesnatih proizvoda je u usponu i zahvaljujući sad i ovim mjerama ruralnog razvoja imamo jedan dobar trend razvoja pršutarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Kako prepoznati dobar pršut? Ja ne bih htio puno detalje, znate, o ukusima je teško raspravljati, ali vas zato sve pozivam da danas, evo lijepo tu budete naši gosti, neću reći moji, ali nego naši gosti, gdje ćemo rezati jedan fini dalmatinski pršut i imate mene da vam kažem, je li preslan, neslan i ono što moram reći jednu stvar. Naš taj dalmatinski pršut, on se dimi. Za razliku od ostalih pršuta u mediteranskom prstenu, znači Portugalci, Španjolci, Francuzi, Italijani pa i Slovenci, ne dime pršut, dok ga mi dimimo. Evo, toliko od mene. Najlepša hvala, poizkusili ga bomo v parih minutah, ampak za zaključek vsega, kar ste pravkar slišali, mogoče še nekaj besed iz ust organizatorja Relax Turizma o nocojšnjem večernem dogajanju v Mariboru. Vaši gosti še vedno ostajajo tukaj. Kaj pripravljate za njih, gospod Jože Režanja? Danes zvečer se bomo družili v festivalni dvorani Lent v Mariboru ob 20. uri in sicer v prvi vrsti se bo predstavila ta čudovita destinacija. Jaz, ki imam srečo, da kar veliko potujem, moram povedati, da je destinacija Makarska riviera, lahko to povem, ne? Ja, za ene najlepših delčkov sveta, pa ne samo na Jadranu, Mediteranu oziroma na svetu. Pravzaprav teh 60 km obale od Brele pa do Gradaca je resnično nekaj posebnega, te prodnate plaže, kristalno čisto morje, pa karkoli pogledamo, katerokoli fotografijo, razglednico, je resnično kristalno čista voda, borovci, ki segajo vse do morja praktično in potem ta kulisa Biokova, ki je resnično magična. In vse to, kot je prej tudi direktor parka rekel, da ima Biokovo korene v samem morju, resnično je vse to na enem kupu, potem vsa ta mesta, ki so na tej Makarski rivieri, jaz mislim, da se tudi zaslužijo, da jih naštejem vsaj po vrsti, vem, da me bodo spremljali, če pravilno to naštejem, ne. Brela, Baška voda, Makarska, Tučepi, neću sve. Ja. Vidim da me klapa kontrolira, znači još jednom ću početi, da si zapamnimo, samo glavni govorim, ne. Znam da neki fale, bratoši, to je ono. Ja, to ćete učuti, gospodin. Znači, Brela, Baška voda, Makarska, Tučepi, Podgora, Igrane, Živogošće, Drvenik, Mala vala, Velika vala, znači Drvenik 1, 2, onda Brist, Gradac. Vsa ta mesta, ne samo po teh čudovitih plažah, ampak kar turisti uživajo, to so tiste promenade v Baški vodi, promenada v Makarski, promenada v Gradacu, promenada v Podgori, promenada v Tučepih in v večernih urah, tudi preko dneva je to resnično nekaj posebnega in veliko turistov prihaja tudi zaradi tega. Zamislite si v večernih urah, te konobe, glasbo, vse posod, klape so pravzaprav tudi vse posod, morje čisto blizu, šumenje morja, borovci, tudi kakšna palma se najde in potem to Biokovo, resnično čarobno in ta ponudba, tudi kulinarika je fantastična in vse to je razlog, da pravzaprav gosti iz vsega sveta prihajajo na to čudovit košček sveta, torej na enega najlepših delčkov morja na svetu, na Makarsko riviero in da potem uživajo tudi v Biokovu, potem za Biokovljo in danes bomo torej vse to predstavili v festivalni dvorani Lent zvečer. Ne bomo samo gledali filmov, ampak bomo poslušali to muziko. Klapa bo z nami, Klapa iz Brela, ki smo jih danes že slišali, mislim, da bomo še imeli priložnost slišati. Potem tudi glasbena skupina Avantura, ki je tudi prijatelj Relaxa, veliko naših projektov, ki jih imamo po Jadranu, spremlja naše slovenske goste, skupina Avantura, ki bo tudi popestrila danes ta večer.
In pa danes bomo seveda probali tudi ta pršut, nekaj ga bomo postili, ne bomo ga sedaj se porabili to, ampak vem, da ga imajo dosti s seboj naši prijatelji iz Makarske riviere, torej zvečer tudi poskušali dalmatinski pršut, sir, potem slane sardele in čune, ki se ravnokar tam tudi zunaj pripravljajo, tudi dalmatinska vina, kako višnjevačo, skratka zelo zanimivo bo, tudi bogate nagrade in plesali, peli bomo dolgo v noč. Hvala še enkrat, dragi prijatelji iz Makarske riviere. Hvala Klapa, koji ste isto sa njima. Nadam se, da ćemo što više Slovenaca doći dole. Torej, da bo čim več Slovencev prišlo dol, me kar nekam zanese, govorim po hrvaško, ampak mislim, da se vsi razumemo. Torej, vabljeni Surf Relax, ne? Da vas usmerimo, kam morate iti na morje. Mi smo pripravili tudi posebno ponudbo že za prvomajske praznike, posebne akcijske ponudbe za Makarsko riviero, torej praktično za vse te destinacije od Brela, Tučepi, Makarska, Podgora, potem tudi vse ostalo. In torej, obiščite nas ali pa na spletnih straneh in pravzaprav prepričan sem, da boste uživali na tej destinaciji. Zdaj vas pa tudi, če imate kakšno vprašanje, tu smo mi vsi. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Koristeći još ovu priliku prema što vam dan odgovor, samo da kažem da Park prirode Biokovo od iduće godine postaje UNESCO geopark, tako da se s tim još malo pohvalimo da kažemo znači što Biokovo općenito znači za turizam i ponudu Makarske rivijere. Vezano za vaše pitanje za promet bez automobila, znači da, trenutačno u Parku prirode Biokovo se promete sa automobilima, to je inače najviše cesta u Republici Hrvatskoj koja ide do 1762 metra do vrha Svetoga Jure. Ono što smo novo uveli, znači prošle godine, to je da smo kompletno prišli na web prodaju kako bi upravo smanjili gužve tih automobila koji idu gore, što se pokazalo iznimno dobro. Također smo prošle godine u suradnji sa ministarstvom našim resornim i Fondom za zaštitu okoliša uredili i tu Biokovsku cestu kako bi upravo smanjili broj automobila, gužve i utjecaj na okoliš. Naravno da nam smo u planu da polako Park prirode Biokovo preuzmemo bez automobila, znači da ide bez automobila i naravno da ćemo na tome u budućnosti raditi. Planovi se rade, mi na tome radimo i nadamo se da će o to brzo riješiti. Kratki. Biokovo su cijene ostale na razini, znači prošle godine, znači s konverzijom u euro iz kune, mi nismo mijenjali cijene, tako da 8 eura je ulaz u Park prirode Biokovo, kao što to bio i u zadnjih nekoliko godina. Morda še jaz, kar se tiče turističnih aranžmajev, veliko se pogovarjamo, veliko je tudi debat o cenah na Hrvaški obali, tudi na Mediteranu. Mi, ko smo naredili zadnje analize in če primerjamo katalog Jadran, tudi Relaxu, ki je na kar 378 straneh z lanskoletnim katalogom, so cene povprečju od 8 do 12% večje, kot so bile v sezoni 2022.